Kuthiwa lasuka lahlala uKhuzani Mpungose ke lapha ke seyidedele ke i-final lineup yomaskandi namaciko ahlukahlukene esikhuluma ke ngabantu ke abafana no Big Zulu oTira bazobe bekhona oThina Zungu lapha ke nabanye nje abakhona bafothe endimeni. Hayi webafowethu indaba ingomhla ka2 November kwiGcwalisa Spring Picnic All White yomaskandi la khona ke owe bekuhlangane khona ke ingqunqulo zabaculi esibathandayo ke nesingabajwayele eduzane ngamehlo kodwa sobe sibabona ngamehlo ke lapha ke endaweni yaseThekwini ke njengoba ke uKhuzani ke eselishayile ke icilongo bafowethu lento inhle kakhulu yona ke ifinal ke lineup ke yalomcimbi ke iSpring Picnic All White ke yomaskandi. Ake ngiqale bafowethu ngibabingelela abaqala ukusijoyina kuleli khasi ke ngithi nje sanibonani bafowethu zizwani nje namukelekile kuleli khaya ke elingachemile kodwa liqonda ngqo eqinisweni bafowethu uKhuzani sesebenzile uqedile sekusele kuthina ekuthini ke sithenga amathikithi ke ngendlela ke efanele ke lapha ke iline-up ke isiphumile ke yokugcina ke lapha ke sikholwa ukuthi ke osale ke kule line-up ke akeze kuba khona ke lapha ke emcimbini ngokuperforma uma ke ungumculi kodwa ke okhona kwi line-up ozombona futhi eperforma ke estage. Uthe uKhuzani ke lapha ke konakele kakhulu uthi ke amathikithi ke ahlaphakele ke namanje usengayitholele lakho atholakalayo ke endaweni ke zamathikithi iyona ke iGcwalisa Spring Picnic ke le yomaskandi ke lapha ke ezobe ke ingomhla ka2 November bafowethu asipheleleni sonke endaweni yaseThekwini ke siyobungaza ke ubumnandi bomculo wethu ile so